descartar de cara a les semifinals, tenint el temps de més bo. En tot cas, efectivament, quedarà fora de les primeres posicions. Veurem el resultat final de l'alemany Paul Bockelmann. Paul Bockelmann from Germany, 97.52. After 2 to 7 penalties on these red gates, 17 and 18, so he goes to the 16th place. We go back with the French team after 2 to 7 penalties on these red gates, 17 and 18, so he goes to the 16th place. We go back with the French team, Etienne Daye, number 122, and in the minutes we go back with the German team with Hannes Eigner, number 103. Number 122, and in the minutes we go back with the German team with Hannes Eigner, number 103. Una referència igualment per Etienne Daye, el país francès, amb una marca de 1.68 a l'arribar a la porta 18. I sense penalitzacions, atenció, que pot ser un bon temps. A punt per les sortides ja tenim a Carles Joan Martí amb el dorsal 111. And we were saying the good time for Etienne Daye, he could even do the